Nakon dugih pregovora, velike evropske sile na Berlinskom kongresu 1878. godine odlučuju. Austro-Ugarska dobija mandat da okupira i upravlja pokrajinama Bosnom i Hercegovinom, prepuštajući upravu nad Novopazarskim Sandžakom Turskoj. Bosanski muslimani panično odbijaju ovu odluku i pripremaju se za pružanje otpora. U žestokim borbama koje su zabrinule cara Franju Josifa, 300.000 dobro naoružanih vojnika blizu 3 mjeseca slamalo je bošnjački otpor. Pred ovom Alipašinom džamijom 80 muslimanskih djevojaka izgubilo je život čuvajući vjeru i toprak. 3 puta brojnija i opremljenija, Austro-Ugarska vojska 20. oktobra ušla je u Sarajevo i okupirala ga. 40 idućih godina bosanski muslimani živjeli su u šoku. Austro-Ugarsku su dočekali kao nevjerničku katoličku silu koja ih želi pokrstiti, a njihovu domovinu Bosnu zauvijek uništiti. Počela je velika hidžra Bošnjaka u Tursku. Na svu sreću, Austro-Ugarska, vodeća evropska sila u to vrijeme, odustala je od takvih ciljeva. Ona je postala drugi spasonosni kišobran Bosne, pravna i dosta tolerantna monarhija prosvjećenog apsolutizma. Bosna i Hercegovina nije pripala ni Austriji ni Ugarskoj, već je sa svojom zemaljskom vladom de facto bila treća država unutar monarhije. Bošnjaci se polahko i oprezno uključuju u tokove i norme evropske civilizacije. Od nekadašnjih 70%, koliko ih je bilo u bosanskom pašaluku, na pragu 20. stoljeća opustošeni borbama, kugom i hidžretom, njih ima svega 32% u Bosni i Hercegovini. Da bi se oduprli asimilaciji u carevini koja ih je lišila nacionalnih i političkih prava, upotrebe naziva bosanskog jezika i arabičkog pisma, Bošnjaci se i u nacionalnom pogledu izjašnjavaju kao muslimani. Takve ih neće ni Hrvati, katolici, ni Srbi, pravoslavci. I dok oni u Bosni pokreću drugu kulturnu renesansu, ovoga puta na latinici, u Sandžaku, koga su evropske sile 1882. godine odvojile od Bosne, a 1912. i 13. podijelile između Srbije i Crne Gore, traju nova zatiranja. U selu Dolićima kod Sjenice Crnogorci su pobili 58 razoružanih Bošnjaka muslimana. U Plavu i Gusinju na domak albanske granice pod komandom zloglasnog Avra Cemovića pobili su 550, a pokrstili 12.000 muslimana. Bošnjaci traže autonomiju Bosne i Hercegovine. Muslimani su nezadovoljni, raste strah za vjeru i život. U prvom desetljeću 20. stoljeća 150.000 bosanskih muslimana krenulo je na put za Tursku, svoju drugu majku. Mnogi su ostali u Gori, u Makedoniji ili u Albaniji. Među južnoslavenskim narodima tih godina javlja se snažna ideja o ujedinjenju. Srbija, koristeći pravoslavce iz Bosne i Hercegovine, organizira ilegalne terorističke organizacije koje traže pripajanje Bosne i Hercegovine Srbiji. Nakon niza atentata, jedna takva organizacija, Mlada Bosna, u Sarajevu na Vidovdan, najveći srpski praznik kada su poraženi na Kosovu, 28. juna 1914. godine, u atentatu ubija austro-ugarskog prestolonasljednika Ferdinanda i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Austro-Ugarska traži istragu o ovom zločinu na tlu Srbije, gdje su se organizirali i skrili neki od atentatora. Uslijedio je ultimatum Srbima, oni to odbijaju i time počinje Prvi svjetski rat. Rat evropskih sila zbog preraspodjele kolonija i promjene granica u Europi. Francuska, ruska i engleska koalicija u nastojanju da onemoguće novu srednjeevropsku integraciju podstiču stvaranje jugoslavenske države. Godine 1917. obznanjena je Krfska deklaracija kojom se utemeljila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Iako treći narod po brojnosti u takvom kraljevstvu, Bošnjaci nisu ni pozvani na Krf, a kada se 1. decembra 1918. formirala prva Jugoslavija, ovaj narod je u potpunosti eliminisan iz bilo kakvog odlučivanja. Srpski predstavnik na Krfu Stojan Protić uzvikuje: Kada pređe naša vojska Drinu, daćemo Turcima 24 sata, pa makar i 48 sati da se vrate na pradedovsku veru, a što ne bude htelo,
to poseći kao što smo u svoje vreme uradili u Srbiji. Umjesto demokratske zajednice svih južnoslavenskih naroda, u novoj državnoj tvorevini Jugoslaviji velikosrpski program Ilije Garašanina, Vase Čubrilovića i budućeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Ive Andrića počeo je da se ostvaruje. Bošnjaci se organiziraju u političku stranku Jugoslovensku muslimansku organizaciju, JMO, kojoj je zabranjeno da se nazove bošnjačkom, predvođeni dvojicom izuzetnih lidera, Hafizom Džemaludinom Čauševićem, Rejsulemom i doktorom Mehmedom Spahom, vođom te političke stranke. Program Jugoslovenske muslimanske organizacije bio je u osnovi da Bosna ima svoju samoupravnost, da bude jedinstvena na cijelom području kakva je i bila do tada i za vrijeme Austro-Ugarske i za vrijeme Turske. Muslimanska ruka suživota i međunarodne tolerancije u državi Ujedinjenih naroda prezreno se odbija, iako je jedan dio njih zajedno sa Srbima i Francuzima izvojevao pobjedu nad Austrijancima u Solunskom frontu. Malo je poznato da je spomenik neznanom junaku na avali pokraj Beograda u stvari priznanje jednom sandžačkom muslimanu, učesniku Solunskog fronta, neustrašivom borcu Sulejmanu Baliću. Zahvaljujući Jugoslovenskoj muslimanskoj organizaciji, u svim ustavima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Bosna i Hercegovina formalno zadržava svoju autonomiju. Muslimani trpe povremene četničke zločine, pišu predstavke, nemoćni da pomognu sunarodnicima u Sandžaku. Godine 1924. tamo se dogodio nezaboravan zločin. U selu Šahovićima uz plastove sijena zapaljeno je i poklano 600 zavezanih muslimana. Zločin je uslijedio nakon ubistva koje su počinili Crnogorci, kako se kasnije ispostavilo, a za koje su optuženi muslimani. Selo je preimenovano u Tomaševo, preživjele porodice bježe u Bosnu i Tursku, a u njegovoj pitomoj dolini više nikad nije rodilo povrće i voće po kojima su besmrtni Šahovići bili poznati. To je i danas pusta, besplodna zemlja. Prva Jugoslavija postala je tamnica nesrpskim narodima. Ona je porodila srpsko-hrvatski konflikt. Hrvati se bune zbog srpske centralističke diktature i gušenja hrvatske autonomije. Duge parlamentarne prepirke Hrvata Stjepana Radića i Srbina Nikole Pašića prekinuo je 1929. Crnogorac Puniša Račić atentatom na Radića i druge hrvatske čelnike usred Saveznog parlamenta u Beogradu. Hrvati su uzvratili 1934. ubistvom kralja Aleksandra u Marselju. Posljednje riječi kralja ujedinitelja bile su: "Čuvajte mi Jugoslaviju." Mržnja između Srba i Hrvata vodila je neminovnom razlazu. Na putu razgraničenja između njih stajala je Bosna i Hercegovina. Iza spajanja smrti je zaključen sporazum između Cvetkovića i Mačeka. Ovim srpsko-hrvatskim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena bez pitanja Bošnjaka. Podjela je zamišljena tako da ni u jednoj Banovini Bošnjaci muslimani ne budu većina. U Europi je već započeo Drugi svjetski rat. Njemački fašizam nadire. Srpsko-hrvatski sramni sporazum izgorio je u plamenu nove katastrofe. Obezglavljeni, bez političkog vođstva, bosanski muslimani su se ponovo, sada stravičnije nego ikada ranije, našli u raljama između Srba i Hrvata, pred ponorom svoga nestanka. U Hrvatskoj vlast preuzima ekstremni ustaša Ante Pavelić, čija Hrvatska stranka prava negira nacionalnost i državu Bošnjaka. U sporazumu sa Nijemcima i Italijanima Pavelić formira profašističku tvorevinu NDH, nezavisnu državu Hrvatsku, u koju uključuje i Bosnu i Hercegovinu. On uvodi rasističke zakone za Srbe, Jevreje i Cigane, otvara konclogore, podstiče prisilno katoliciziranje Srba, progoni i ubija komuniste. Nazvani cvijećem hrvatskog plemstva, bosanski muslimani su bar za to vrijeme bili izvan udara ovih zakona. U Sarajevu njihovi vjerski i politički autoriteti ustaju protiv ustaških zločina i koliko su mogli štite Srbe i Jevreje. To je bio prvi javni antifašistički protest u Hitlerovom Rajhu.
U prvim mjesecima rata, varajući Nijemce i englesku diplomaciju, Srbi osnivaju zloglasni četnički pokret na čelu sa pukovnikom Jugoslavenske kraljevske vojske Dražom Mihajlovićem. Na tragu načrtanija, četnici su izradili novi velikosrpski program Homogena Srbija, autora Stevana Moljevića i Dragiše Vasića, u kome stoji: omeđiti de facto srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj, posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjavanje svežim srpskim elementom, stvoriti neposredne zajedničke organe između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Srpske zločine nad muslimanima nije trebalo dugo čekati. Po Sandžaku, istočnoj Bosni i Hercegovini, pod četničkim noževima, u jamama nestaju stotine muslimanskih familija. Muslimanska sela gore, a oni bježe. U nacionalnom sjećanju iz tih strašnih dana zauvijek je ostala uspomena na muslimansku djevojku koju su u Sandžaku uhvatili četnici. Prije nego što su je silovali pa potom ubili, molila ih je: poštedite mi čast, život vam halalim. Ali za muslimane na Balkanu ne ima milosti. Pristižu prvi četnički izvještaj Draži Mihajloviću. Rešili smo se neprijatelja. Ubili smo 5000 muslimana u Foči i Goraždu. Komandant Sergej Mihajlović. Ovo likvidiranje, ubijanje mora biti isključivo kamom. Koljite jer treba štedeti municiju. Komandant Zaharije Ostojić. Ovo je most u Foči na kome su izvršena masovna klanja muslimanskih civila o kojima izvještava zločinac Sergej. Isti zločini ponovljeni su u Goraždu, Višegradu, Zvorniku. Sve na Drini, svetoj rijeci bosanskih muslimana. Gdje si, sultan Fatihe? Jedan dio muslimana politički se okreće savezništvu sa Hrvatima. Drugi traže autonomiju Bosne i Hercegovine u okviru Njemačkog rajha. Treći bi sa četnicima da ih mole za milost, pa da ne kolju muslimane. Apsolutna većina priključuje se ilegalnom antifašističkom pokretu što ga vodi Hrvat Josip Broz Tito, pod direktnim uplivom sovjetske Kominterne. Tito obećava zajedničku državu, drugu Jugoslaviju, u kojoj će svi narodi, pa i muslimani, i sve republike, pa i Bosna i Hercegovina, biti slobodni i ravnopravni.